yettode wodani Allah o wi Allah ina fodi kala jettuɗo ɗum e ne'ama makko o wi ma o ɓeydane on ne'ama o ɓeydanma kadi ne'amaji goɗɗi o wi Allah wi to lain shakartum la azidannakum so tawi on jetti kam mami ɓeydan on o wi eɗen jettimo noon e kawridinal ngal o hawridini en e gollude sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi eɗen jettimo ko hawridini en e jangude alqur'ana o wi eɗen jettimo ko hawridini en e etade wondirde sabu Allah o wi eɗen jettimo ko hawridini en e etade hadde kala ko Allah haɗi e yamirde kala ko Allah yamiri o wi eɗen jettimo e arnanade yiddemo to jaati makko e weledemo to jaati makko e yidde nelaɗo makko e welede ɗum e yidde Cheikhana Ahmad Tijani e welede ɗum e yidde julɓe fof e welede ɗumen o wi eɗen jettimo o wi ko hebli en e ɗe geɗe fof eɗen jettimo e ɗum o wi eɗen jettimo e ko reeni en e sifa pittali men e bakkatuji pittali men e ko reeni en e anniyaji heferɓe e fasiqeɓe e nafiqeɓe e jomiraɓe kaba'iruji e yimɓe aduna o wi eɗen jettimo ko reeni en e ɗum o wi eɗen jettimo ko haɗi kala mo ina haɗa en oɗo diine omo haɗi on omo heedi hakkunde men e mum o wi eɗen jettimo e ɗum o wi eɗen jettimo kala ko heblata en faade e moƴƴinde diine o eɗen jii e moƴƴere makko sabu nelaɗo makko omo arnana en omo arda en e ɗum o wi ha tawden tan ko moƴƴi e anniyaji men ɗum fof ko ɓural makko e barke nelaɗo Allah o wi ko moƴƴi e konngudi men o wi ko ɓural makko e barke nelaɗo makko o wi ko moƴƴi e golleji men ko ɓural makko e barke nelaɗo makko o wi kala ko moƴƴani e ɗeɗo geɗe ko daɗɗini muɗum walla ko daɗɗen hen fof o wi ko ɓural makko e barke nelaɗo makko o wi ha tawɗen enen kam tan ala ko gonɗen cuuɗini men e peeñni men e alhaali men e jaati men e haqiqa men e majaz men ndeke ala fof ɗo jowiti ɗen so wona tan e ɓural makko e barke nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam o wi ko hebliri ɗum dani
o ƴetti en waɗi heen ko o andini en ko ni wayi o longini en yettudemo o wi en jettimo e ko ɗum wayi ni ko tawi ko kanko waɗi ɗum noon o wi eɗen jettimo eno waɗi ɗum o wi tawino enen boom en ganda o wi eɗen jettimo e ko moftani en e njurumdeeruji makko o waɗi en jortade o waɗi e ɓerɗe men jortade ma en dañoy ɗum o wi en jettimo e ɗum o wi eɗen ñaagimone yo ɓeydan en jorto yo hawridin jorto one yo haɓoɗin jorto one o wi ɗum ɗo fofof ngol ɗon jettugol fof eɗen ñaagimo tawa ina wondi e gongingol Allah tawa ina wondi e gongdugol to Allah o wi eɗen ñaagimo ɗum eɗen jettimo kadi e ɗum o wi eɗen jettimo ɗon jettiɗen e kala yettudemo o wi eɗen jettimo ɗo en jettaaki e yettudemo tawi omo andi jettiɗo toon fof ma yettirmo ɗum o wi ko en ganda noon ko en jettoyaaki noon toon nde sata jettiren mo ɗum toon eɗen jettirimo ɗum e gandal makko e sifa kawridingol makko e timmal nelaɗo makko o wi en jettimo e ɗum fof so tawi ɗum yawti o wi neɗɗo kam hankadi kam ko haani o wi tawde woni juulɗo ha o jejani yettude Allah hankadi o ƴoƴana wondirede Allah o anniyo to ɓernde makko kala ko wondirno e Allah tawi wona Allah o tuubi ɗum kala ko wondirno e julɓe tawi wona Allah o tuubi ɗum o ƴetta anniya makko laaɓɗo hakkunde makko e Allah wonde omo wondira e Allah e yeeso Allah laaɓgo o anniyo omo wondira e julɓe yeeso Allah laaɓgo o anniyo omo gonga e ɗe geɗe o ñaago Allah yo Allah jaggu jungo makko ɗowamo e gonɗude e ɗe geɗe o daroro hono no anniyorini o wondira noon e Allah kala komo anniyo o siwta ɗum ha laaɓa nden hunde wona Allah kala komo haala o siwta wona Allah kala komo golla o siwta wona Allah kala komo anniyano julɓe o saato ha wona Allah kala ko haalanta julɗo o saato ha wona Allah o wi kala ko gollanta julɗo o saato ha wona Allah o ƴeewa moƴƴere nde o yiɗani hoore makko fof o ƴettane o yiɗana julɓe fof o ƴeewa ko yiɗi Allah ko o yiɗa julɓe ɓe yo jiɗa Allah ko foti noon o ƴeewa ko ɗamini e Allah ko o ñaago yo Allah rokkumo ɗum rokka ɗum julɗo kala o daroro ngol moƴƴingol e dendaangal mbaadiji makko
sa'a fofne omo siftina ɗum hoore makko o wi nden mbaadi ko ina weñodira e majjum ari fof feeñanimo kanko o feeñana ɗum e ndiɗo mbaadi sabu yimɓe ɓe koɓe martabaji Allah goto heen fof feeñanta ɗum e maɗa ko jiida e o maana gila anniya mum ha e golleji mum ha e konguɗi mum o wi ko adato noon e fittandu ko waadi e makko no wayemani kono noon alhaali gadano o so tawi ina jaali e ma ma salo an nandude e makko keddoɗa e hoore ma no mbaroɗa e moƴƴere dendagal sifaji ina jalta e tagore ko hawri heen e ma kawra e mum ko hawrani heen e ma duttoɗa e hoore ma kawra an kam e hoore ma ɗurnoɗa ɗum ɗo yahata ɗo o wi on woni moƴƴo mo moƴƴere mum waylotako ko on woni gonɗuɗo mo gonɗingol mum waylotako ko on woni gandaɗo ina andira wonde ko moƴƴo tan dañatake so wona ceedotoɗo ɗum dañata so wona kaalowo ɗum an gonɗo e on ɗon sifa o wi a foftini jabade ko mbiyaɗa kala ko mbiyaɗa ma dañi te ina jaabonoma a fofti gollude kala ko golla e dow ma dañi yoptoto yop manam daraniɓe ma ina joftanoma dendagal an haajuji ma gila aduna ha e lahara nde wonno tawata ko Allah heetti hen Allah heetinimama Allah heetti e majji kanji fof o wi on sa'a naftoroɗa hoore ma julɓe naftoroma gila e aduna ha e lahara o wi ko ni dey woni neɗɗagal neɗɗo neɗɗintoɗo neɗɗagal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi yo Allah rokku en noon wondirede e sifa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya Allah rokku en neɗɗinade neɗɗankagal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bijahi sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa bijahi anwarihi wa bijahi futuhatihi wa bijahi mahabbatihi wa bijahi sururihi wa bijahi idrakihi وبجاه مقامه المختوم والمكتوم وبجاه ما أدمر فيه مما نعلم ومما لا نعلم ومما نعلم ومما لا نعلم ومما علم الله وعلم رسوله من بركاته من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يضمرنا ويجعلنا في ظاهرنا وفي باطننا وفي حياتنا وفي مماتنا وفي جميع أحوالنا من خاصة أصحاب هذا الشيخ الذين غرقهم الله في مقامه حتى قاموا في ذلك
وقعدوا في مقعد صدق في مقامه العزيز عند الله. الله يفعل لنا ذلك بفضله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة هذا الشهر المعظم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كم من باوا ودهم كو إنا يونا ويدوم كم إن باوا ودهم كو إنا يونا كلا كنجتو دين الله سبحانه وتعالى كلا كنجتو دين الله سبحانه وتعالى كنجيدن أو ودني إن أموجره كنجيدن أو ودني إن أموجره فإن باونو إن جتر كو بريدو فإن باونو إن جتر كو بريدو إن باوا يتو دم فود مكو إن باوا يتو دم فود مكو باودن yettude ko fodde meɗen mbawɗen yettude ko fodde meɗen jettugol meɗen ngol jettugol meɗen ngol en dewni ɗum e jettugol ceerno men en dewni ɗum e jettugol ceerno meɗen radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu no nanirɗen o haaliri ɗo joni nanirɗen o haaliri ɗo joni ni e sifa jettugol he e sifa jettugol he hay sinno en mbawa reftude heen hay sinno en mbawa reftude heen hay sinno en ganda no yettirte hay sinno en ganda no yettirte en tawni e ɓerɗe meɗen en tawni e ɓerɗe meɗen en tawni e anniyaji meɗen en tawni e anniyaji meɗen en tawni e pible meɗen en tawni e pible meɗen eɗen dewni jettugol meɗen ngol eɗen dewni jettugol meɗen ngol e jettugol makko ngol e jettugol makko ngol eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere muɗum e ɓural mum e moƴƴere muɗum e ɓural mum e jurum ndeeru mum e jurum ndeeru mum yo Allah yoɓan en ceerno moƴƴere yo Allah yoɓan en ceerno moƴƴere kanko e seeremɓe makko kanko e seeremɓe makko jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama barke cheikhnama tijan radiallahu taala anhu e barke cheikhana ahmad attijani radiallahu taala anhu e barke ceerno men e seeremɓe mum e barke ceerno men e seeremɓe mum batuji ɗi fof ko noon mbayi oyi batuji ɗi fof de ko noon mbayi kanji fof ko ɗi ɓeydorteeɗi kanji fof ko ɗi ɓeydorteeɗi kanji fof ko ɗi naftorteeɗi kanji fof ko ɗi naftorteeɗi mo keɗiɗa heen fof mo keɗiɗa heen fof ma a ɓeyditoro ma naftoro ma a ɓeyditoro ma a naftoro kono mo keɗiɗen ɗo jooni one o batu mo keɗiɗen ɗo jooni one one kadi ko windande meɗen one kadi ko windande meɗen eɗen jettira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala eɗen jettira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala eɗen ñaaguimo e moƴƴere makko eɗen ñaaguimo e moƴƴere makko e jurum ndeeru makko e ɓural makko e jurum ndeeru makko e ɓural makko nde o rokkata en nande ko kaalante ɗen ko nde o rokkata en nande ko kaalante ɗen ko o newnana en jabde ɗum o newnana en jabde ɗum o newnana en gollirde ɗum o newnana en gollirde ɗum o newnana en naftorade ɗum o newnana en naftorade ɗum eɗen ñaaguimo yo waɗan en noon eɗen ñaaguimo yo waɗan en noon bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama o jaɓana en dewe men Allah e lewru he o jaɓana en dewe meɗen Allah e lewru he o sembina en heen o sembina en heen o ɓeyda en heen o ɓeyda en heen to ɓerɗe men to ɓerɗe men to konnguɗi men to konnguɗi men to anniyaji men to anniyaji men e to golle men fof e to golle men fof yo Allah waɗan en noon yo Allah waɗan en noon
بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه بركة شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه بركة شيخنا من أسيرهم بموت بركة شيخنا من أسيرهم بموت الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا